Dobar dan, evo nas ponovo i ove nedelje, s tim da ćemo se za razliku od prethodnih pozabaviti malo kucanjem i ritmovima. Imamo dva zadatka. Prvi kaže: provežbajte kucanje sledećih muzičkih metara: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 2/8 i 4/8. To je ono što ste već radili na predavanju, samo sad treba malko to da provežbamo. Ovi četvrtinski taktovi su jasni. Donji broj nam pokazuje koja notna vrednost traje jedan otkucaj, a gornji koliko tih notnih vrednosti ima u jednom taktu. Sad, to znači da u dvočetvrtinskom taktu imamo 2/4 i to su dva otkucaja, znači prva, druga. U tročetvrtinskom imamo 3 otkucaja, i onda to bude prva, druga, treća. 4/4 je prva, druga, treća, četa. I 5/4, znači imamo 5 otkucaja i možemo tu da uklopimo bilo koju kombinaciju notnih vrednosti, bitno je samo da njihov zbir u jednom taktu bude 5. Sad to kada kucamo, to makar koje notne vrednosti bile tamo, to uvek bude prva, druga, treća, četa, peta. Znači dva sloga ide na, to je pr je na dole, va je na gore. I tako za svaki slog. Sad, preostaju nam sad još osminski taktovi. Ovi što će nama biti potrebni se izvode identično kao i 2/4 ili 4/4, samo je zapis drugačiji. Ima sve to svoje razloge, ali nema potrebe sad da zalazimo u to. Ako nekoga baš interesuje, može da me pita. Ono što je bitno da zapamtite jest da ako vidite takt 2, 3 ili 4/8, jeste da nam donji broj pokazuje koja notna vrednost traje jedan otkucaj, a gornji koliko tih notnih vrednosti ima u jednom taktu. Sad ovi primjeri su za 2/8, su opet prva, druga, a za 4/8 je prva, druga, treća, četa. Vi naravno možete i da provežbate više taktova, da ne bude samo kao ja što sam vam demonstrirao, nego da bude, ne znam, prva, druga, prva, druga, prva, druga. Znači vežbajte više taktova i pazite na to da uvek jednako kucate. Znači da vam uvek budu jednake otkucaje. Sada dolazi taktiranje, pa kaže: izvedite sledeće ritmičke vežbe izgovaranjem trajanja nota na neutralni slog ta ili na, uz obavezno istovremeno taktiranje. Ovo ste verovatno radili na predavanju, ali ajde da ponovimo kako funkcioniše. Znači, jednom rukom kucamo neku relativno čvrstu i nepomerljivu površinu, dok drugom ne radimo ništa ili kuvamo ili drndamo fon ili lakiramo nokte ove ruke što i dalje kucaju, ali jednako. Da. Šalu na stranu, sad mislim da se obično kuca levom, ali ne znam što, tako da verovatno nije ni bitno. Bitno je da bude tačno. Sad, kada su
ispisane notne vrednosti, izgovaramo slog ta i držimo ga dokle god traje ta notna vrednost. Ako je to četvrtina u četvoročetvrtinskom taktu, onda držimo ta jedan ceo otkucaj. Ako je polovina u pitanju, onda je to dva otkucaja. Ako je neka notna vrednost koja traje beskonačno, onda dobro udahnite, pošto nećete skoro prestati da izgovarate ta. Kad imamo pauze, onda i dalje kucamo i brojimo, ali ćutimo. Pauze moramo da brojimo. Zamislite sad da u orkestru ili horu ili bilo kojoj grupi što izvodi nešto, svi sviraju, pevaju ili šta god. Sad, ne sviraju uvek svi isto. Mislim, uglavnom ne. Znači, svako tu drlja nešto svoje, ali to dobro zvuči zajedno. I sad recimo da bubnjar na jednom mestu treba da sačeka ulaz u refren, ali on to ne uradi i počne da svira refren pre svih ostalih. To neće zvučiti dobro. Zato su i pauze sastavni deo muzike. Trebalo bi da poznajete notne vrednosti i trajanja pauza sa predavanja, tako da ćemo sad da se bacimo na ove primere, da čujete kako to treba da zvuči. Pošto će na ispitu vjerojatno biti neki drugi primeri, predlažem da ne učite ovo na pamet, tako što ćete slušati mene, nego da pokušate sami da vežbate, pa onda to poredite sa mojim izvođenjem i vidite šta ste uradili dobro, a šta ne. I bolje to počnete da radite sad dok su laki primeri, jer vam kasnije neće biti lakše na tim težim primerima. Ajde vidimo sad. Znači tu imamo četvoročetvrtinski takt, imamo jednu polovinu koja traje dva otkucaja, i imamo jednu polovinsku pauzu koja traje isto dva otkucaja, to je zajedno 4, znači ok, to je sve u redu. Cela nota traje 4 otkucaja, to je ok, ovo je opet isto ova pauza, polovinska i polovinska nota i opet cela nota, znači sve jasno. Idemo. Opet uvek ću pre nego što krenem izbrojati jedan prazan takt, po znacima navoda. To predlažem da vi radite isto u sebi. U početku radite to na glas, kasnije možete u sebi. Čisto da osjetite tempo u kome ćete da krenete. Prva, druga, treća, četvrta. Ta. 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 Dobro, to je prvi primjer, idemo drugi primjer. Isto pokušajte da pratite kako ja izgovaram, to jest izvodim ove primjere, tako pokušajte da pratite vizualno gde sam i šta se dešava. U ovom sljedećem primjeru imamo opet 4/4 takt, cela nota, to je ok, traje 4 otkucaja. Ovo isto polovinska nota, polovinska pauza, isto samo što je obrnuto. I sad tu imamo neku pauzu koja je slična kao polovinska, ali je zapravo to cela pauza. Cela pauza traje 4 otkucaja, isto kao i cela nota, i razlikuje se po tome od polovinske pauze što se polovinska pauza piše na trećoj liniji, a cela pauza se piše ispod četvrte linije. Sada, kao što vidite, to jest vidjet ćete u sljedećem primjeru, cela pauza, ako je čitav takt prazan, pa sad makar koji takt bio, može da se stavi cela pauza, to je generalno znak da je čitav takt prazan. Ajde, idemo za sad ovaj primjer, pa ćemo ići dalje. Kaže, prva, druga, treća, četa. Ta. Ta. Ta.
Ok, to je to. U suštini što se tiče izvođenja ovih vežbi, možete naravno i brže da izvodite, ali nema potrebe, možete i sporije, ali ćete umreti verovatno bez vazduha. Ali, znači odredite sami koji vam tempo odgovara. To važi generalno i za sviranje, i za izvođenje, i za sve. Tu smo sad u dvočetvrtinskom taktu i evo tu vidite ono što sam malo pre rekao. Znači, iako je dvočetvrtinski takt, tu imamo polovine, ali tu su ove cele pauze, zato što se ta cela pauza može staviti u bilo koji takt, ako je čitav takt prazan. Idemo sad ovo. Prva, druga, ta, ta. Ok, sljedeći primjer je isto kao i ovaj, samo što je obrnuto. Prva, druga, ta, ta. Naravno, pretpostavljam da ste shvatili, ali ovo što ja kucam ovom gumicom, to je u stvari isto kao da kucam rukom, samo što, eto. Ok, i sad idemo na posljednje dva primjera. Tu smo u taktu 3/4. I tu vidite ovo su polovinske note, a koje traju 2 otkucaja, a ovo je neka pauza, je li tako? Sad, ako se ne sjećate koja je ova pauza, onda je sad da zaključimo. Znači, imamo takt 3/4, treba nam 3 otkucaja u jednom taktu. Polovina traje 2 otkucaja, što znači da bi imali pun takt od 3, treba nam još jedan otkucaj. Što znači da bi ovo najvjerovatnije bila četvrtinska pauza, pošto logično traje jedan otkucaj. Znači, da vidimo sad. Znači, ovo je 2 otkucaja, ovo je 1 otkucaj, to je 3. Isto. 1 otkucaj, 2 otkucaja, to je 3. Isto važi za sljedeći primjer. Ajde, idemo sada ovaj predzadnji primjer, pa kaže prva, druga, treća, ta, 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 ta. Ok, i ovo je u suštini slično kao i ovaj primjer, samo što je sve obrnuto, znači tu je prva išla nota, pa onda pauza, to je obrnuto, ide prva pauza, pa nota. To je četvrtinska pauza, pa nota. Prva, druga, treća. Ta, 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 ta. To je to za sad što se tiče taktiranja. Provežbajte ovo i ponovite sve notne vrednosti što ste radili na predavanju, jer će nas sljedeće nedelje čekati malo teže stvari.